Svaki čovjek, svaka situacija, svako dijete, sve je tu da nas vrati sebi samima, znači. I kada se čini da nam se neko vani suprotstavlja, kada se čini da nešto ne ide onako kako smo mi zamislili, da se ljudi ponašaju na pogrešan način, u tom momentu ta situacija je poziv da se vratite sebi u ovo sad, u stvarnost onakva kakva jeste, da otvorite oči i da vidite to što jeste ovako kako jeste. Jer mi na ovu stvarnost namećemo naše misli, naš san. I to je ono što boli. Boli nas kada nas stvarnost pokušava probuditi iz tog sna. Recimo kada imamo misao on treba da mi se javi, a on se ne javlja. Na primjer, on treba da mi se javi, to je san. San u koji trenutno sanjam, u koji sam zarobljena, u koji vjerujem. I onda me boli što je stvarnost drugačija. A stvarnost je ono što me budi za ono što jeste. I svaka situacija, svaki naš odnos nam samo pokazuje gdje i koliko duboko spavamo i pokušava nas probuditi i vratiti ovdje, sada, nema problema, u ovo sad. Jer sav naš svijet je sastavljen iz naših misli. Znači, tu se sva drama odigrava. Tu se odigrava on me slagao što me je slagao, tu se odigrava ona me napustila, tu se odigrava on treba da mi plati, tu se odigrava. Znači, tu je sva drama u našem umu. A Katie kaže, u ovom momentu sada, jeste li u redu osim onoga što mislite i vjerujete? Znači, ovo sad je puno jednostavno. Tu nema nikakve komplikacije, ali ne voli to. To je dosadno. Tu on ne postoji, zato ne voli to. Dosada je također jedan način da se riješite ega. Dosada može biti meditacija. Kada vam je dosadno, meditirajte. Isto će vam biti. Znači, jer dosađivati se može samo život u nama je uvijek svjež, uvijek nov. Nikad niste vidjeli, recimo, mačku da se dosađuje. Ona jednostavno sjedi. To je to. To je sad što radi sjedenje. Sasvim udobno. Životinje nemaju um. Čitala sam jednu priču o čovjeku koji je tako ganjao prosvjetljenje i zanimalo ga šta je to. I onda jednog dana, sjedio na obali nekog jezera i pojavila se jedna žaba koja je tako samo sjedila na kamenu. Ja ne znam šta žabe radi. Čuče na kamenu. I on je rekao, pokušat ću sada nadmašiti ovu žabu. Ona je toliko nepomična, ja ću isto tako pokušati da je nadmašim. I on je tako sjedio i žaba se nije micala. I na kraju je shvatio da je razlog zašto je žabi potpuno jednostavno i lako da bude na tom kamenu je zato što nema taj koji je rastrzan, koji želi nešto što nije, koji mašta o nečemu što je bilo ili slično. Znači koji je na sve strane osim tu sad prisutan.
I u tom momentu doživio je taj mali Satori kao, o, wow, to je to. Tako da možete svaku situaciju da doživite kao dar, kao vraćanje sebi i možete isto, ja ono što nekad predložim klijentima je, mi često, to je prvi naš impuls. Prvi naš impuls je da okrivimo tog manijaka u drugom autu, ne znam, supruga, suprugu, brata, sestru, slično. To je prvi impuls. Ali ono što ja predlažem je da se vratite sebi, da se skupite, da zaboravite na te ljude koji su vam izazvali negativnu emociju, ili nećemo nazvati negativnu, nego neugodnu emociju, i da umjesto toga samo to osjetite. Samo osjetite kako to gori u vama. Naravno, mi ne želimo da to osjećamo, pa zato bježimo u misli, zato bježimo u hranu, bilo šta drugo, samo da ne osjećamo tu nelagodu. Znači, ali ono što je jako dobro je da osjetite tu nelagodu, da pustite da sagori u vama, da je svjesno doživite i onda takve emocije koje se svjesno doživljavaju kraće traju. Znači, mi produžavamo nešto kroz priču i onda to hrani jedno drugo. Emocija hrani misli, misli hrane emociju i samo tako ide u krug. A ovako kad stanete i kažete ok, sad ću to osjetiti nešto do kraja, to je puno efektivnije i stvarate jedan novi obrazac u vašem mozgu, novi način reagovanja koji je mnogo korisniji i bolji za vas nego da nesvjesno nešto valjate u glavi, ne znam, danima. Tako da, da, i naravno, rad by Katie možete isto, to se jako dobro nadopunjava. Jer rad jeste meditacija. Rad vas poziva u trećem pitanju da osjetite sve što se dešava kada vjerujete u neku misao. Znači sve to da izađe na vidjelo, kako se ponašate prema sebi, prema drugima, gdje u tijelu to osjećate. Sve možete to kroz treće pitanje. I u četvrtom pitanju onda stižemo do jednostavnost ovog trenutka kada nema misli, kada ne vjerujemo u tu neku misao. Eto, toliko. Pusa.